Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lerem sang ralte Mualung tu polling station a presiding officer pularem moya kolni chu vote thlak ni November na sari adan kala che ta wangin atna atanga chollai lok tirani Ningani atanga nimin thleng khan Senate Executive Committee chu avoid zathum pathum nan an thu khoma naktu ka chhun zomani ang Mizoram intlan na duty turango pakal chensiat lava Assam Police Constable Sabinnath zonna chuwain khan ti to pani Thadna in sual na ane chinchia na en kut pui Diwali churampuma Hindu ten war takin an mang Aizawl South 3 BR Huam Chunga Mualung 2 polling station a presiding officer Pulal Remoy Colony Agriculture Department Deputy Director chu November na saria dan kala cheta wangin atna atanga chollai lok tir suspend ani atna atanga Pulal Remoy chol tir lai lok ani na chan hi Mualung 2 polling station a diklo taka athil ti awanga Election Commission of India to peg anga ti anni thu Agriculture Department Secretary Pusilal za ngawan to peg ati chwa atar langa athil ti nia pu hi Agriculture Department chuan a chui chiang dona chumi chhunga ta na chollai lok tirani Election Commission in atna ati thatlawa wangle document a phuat chop wanga semna lek tura kalpui ta anni thu an tar lang Tudondanin thole ni November ni saria Mizoram Assembly in Thlanni Khan mipuin vote an thlak main he polling station na duty ten EVM mangin vote an thlak china chata vote la te chu not re le lovin zingdar saria tagin mipui vote an thlak tir chhun zoma he thil fello polling station na vote omzat ai tam vote ta hi thup tumin he polling station na presiding officer Pularam moya hian achung lama thonei tu ta hriat tir lovin polling station na vote omzat chu azia bela vote nei ming signature lem alozia chu man chu anitani Election ho to pakha chuan vote thlak china vote la not re lawa mi point an thlak chhun zom kha chu thunei tu sang zo hriat tir mai sela chuan ti paliau liau bani wangin ngai na thiam thei po ani arinom thu soya chutianga ti talowa thunei tu sang zo hriat tir lawa phua chapa dan bo chia a chen ne lang kha chu ngai na thiam thei ani talawani ati Pular moy kolni atna tanga choltina thope kini min khan ti chuani a achung chang chui chiana zo felani ma chuan Aizawl ka puya tur le thunei tu te phalna lo chuan Aizawl a chhuwa san phalani lawa atna tanga cholai lok tirani chung hian a hlo chan ve ala ang Puan to angin thil fel lela omawang hian Mualung 2 polling station a hian Election Commission chuan vote thlak thanna thup pek siamin zirto ni khan vote thlak thatani a Mualung 2 polling station a ti lo hi chuan Mizoram hundanga vote thlak that nga ya om lawani Nimin Khan Agriculture Department Director pu James Dal Siam Lianan Aizawl District Agriculture Pisathar ahonga Pisatharin nabat sum manga sakani Tun Latoba pension chuak tur Agriculture Director pu James Dal Siam Lian chuan Agriculture Department a tho nuwa fil lama abul tan na khozola ahun top don naya hun amang le thei chulo mamati thu soya Aizawl District Agriculture Department KVK focus le atma mala na te chu hriat nuamati thu le nakin zela po in la sang om lawa in lungrwal taka thokho zel turin a fuyani he huni Aizawl DAO po vanal roda namte na kai shwaya ADAO pinmengai thangiren thlain report pe in Aizawl District chunga khosomni pariat a om thule tungden hmuna lelet hectare zanga vel om thu atar langani Ninga nia tanga nimin thleng khan Senate Executive Committee SEC chu avoi zathum pathum nan an thukhoma naktu ka chhun zomani ang Don tum SEC thut khoma hian agenda za pasari ngai to ho tura chop chu ani a committee sang tanga agenda lut zinga Senate Higher Secondary Principal tur le PC Girls Headmistress ruat chungchang te inkhom ti tlem chungchang zir chiana te Senate Pay Commission malang na te Presscom Department en that na te Senate Pension dan jani sang ni som pali en that rot na te Sinfo in kai shwana en that le pathian biak inkhom kal mang zir chiana te atelani Presbytery tagin agenda inga mazata lut boka chungzinga chuan kaushan pawalai polling khom hun inang tlanga nei rot nate Christian labua hlate audio da YouTube da rot nate ram chunga ministry sang te zir chiana tho ho dan kong zon thu te Senate Prison Ministry ti changtlun rot nate Senate Archives ti changtlun rot nate Central KTP malak na pakhat YRC apuitlin theina na Senate in malak pui tura rot nate atelani SEC thut Commission Moderator Reverend Dr. C. Chongmianana kai shwaya
Senate Secretary Upa Bilal Munlianan report a pay a Reverend V.L. Lawyer Shan Le ne na chagin Finance Officer report ngai thla kani report rang zinga Manipur boy na awanga har sanatok te chan puinan poi safai chengnuai somkwa pali le sing ni pe kani thote he boy na awanga relief camp om mek te ta na bungbel chengnuai nga man le sak tura rel ani thote silfen le mutbu bial sang panga atanga don khom chu November ne thoma Jurachan purphut hlanani thote le mlana dangte tarlanani Roman namasa chon SCC thut khom in November ne saria tangani kwa chunga nei turani a Mizoram Assembly in thlan vote thla ne na in na wangin thut khom huni son tlai shet ani zirtomnikal ta chonudar thumle minute somnia cancer na awanga Apollo Hospital Kolkata thi lai Autonomous District Council Sarkar Houtu Ber Executive Secretary Puechla Ruat ke mahkum samnga paria chu voin khan longtlai electric veng thlan muala voiliamani Puechla Ruat ke mehi upa sang thwan le payment thloi te fani in me ne khat sang khachwa samrok panga a cheural khuwa pianga una mi pa panga le me chia pani anni a kumsang zakwa samkwa pakhata pizaming leninen in nain fapa pali le fanu pakhat annayani Meni som pasari sang khan zakwa samkwa group B officer in NADC service aluta ana tho chung zong hian lai Autonomous District Council na poi mo sang chela chung zinga chuan District Council Industry Officer Information and Public Relations Officer Taxation Officer Under Secretary Legislative Department Under Secretary GAD Agriculture Officer Education Officer M President and Recorder Lai District Council Court le Executive Secretary na te atelani Puechla Ruat ke marwang hitukin khan longtlai thlen puyani a in lama voina hun ser manani nuwa BCM electric van bia kina voina in khom man le ni a longtlai electric van thlan muala voilia mani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Mizoram in thana duty turango pakal Assam Police Constable Sabinnath October ninga pathian ni zingdar ruklem ne samli panga vela annum na atanga kal chuak omna chin shiat laba bozwi ta zon na chu vein khan ti to pani puan to thin angin ngopa khotlang shwai tu te le ngopa joint YMA kai shwain mi bozon nai tho ani a Mizoram Police ten ngopa ui fingan kal pui bok mi bo hi khotlang mi puinol puin sari chungan zon nuwa po muani tak laba wangin voin hin sari an zon na ni angin mizo danin khotlang anga zon na kal pu chati to pani a Police le khotlang shwai tu ten mi puinol puin an zon ma in about tu khanan lo zong to bokani voin chon in khom ban khan mi bozon khar na hi ngo pakot chwa zola manani a ngopa VCP pokelarem siaman kai shwain Joint YMA President Pobilal Mangayan report a pe a pujc dailawan thu soin mi bo chu mula ni lo ma se a thei ang anga ngai venzel an tum thu soya Presbyterian ko shan ngopa bel tu Reverend Iram chul lawan chok chain huna kharani Engkut pui Diwali chu voin khan rampuma Hindu ten war takin an loma thadna in sual na ne chin chena kut pui ni angin chena in temple le van tlang huna te eng chang sang chitani President Draupadi Murmu Vice President Jagdeep Dhankar le Prime Minister Narendra Modi aten Diwali mangtu zong te chibai bukin du sakna an hlanani Prime Minister John Diwali hi Himachal Pradesh Lepcha Security Force te zinga amanga Rammi Huaisen Security Force te bola Diwali amang thei chu alutak zetani ati Ramven him na thoktu te in pe na le Huaisen charo puiti thu po soyin an chung te bullawa mun shom le raltia po omse ram him na turin thei to pan chwa zelani ati a an chunga inden lom tho soi molani ati bok Chanchinthar ti top na tlang pui Walung thu polling station na presiding officer Pular Remoy Colony to vote thak ni November ne sari adan kara che ta wangin atna tanga chollei lok tirani ninga ni tanga nimin thleng khan Senate Executive Committee chu avoi zathum pathum na nan thukhoma naktu ka chhun zomani ang Mizoram in thana duty turango pa kal chin shiat lava Assam Police Constable Sabinnath zon na chu voin khan ti to pani Thadda in sualna ne chin chia na engkut pui Diwali chu rampoma Hindu ten war takin an mang chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani